Saliyana engithumele angaze ngithumele ngapha ngiyaqala uthumele iqoza lengapha ngoba kwenzile ibizo ngumlungisi Madabudabu Shabalala ngihlala khona lapha eGoli nje ngisebenza khona namhlanje ngizoba ilana nje ngizothumeza impahla zami njengoba libona angaze ngithumeze impahla ezingaka ngiyaqala namhlanje ngendlela into ezidura ngakhona eZimbabwe libonile amasamende isuke from $10 to $20 angisakhulumi into zokudla le into esizithola every day so into engizama ukuyitholana ukuthi thina njengabasebenzi bala eGoli sesizaqhubeka nje sizithumezela abazali bethu impahla kanje emakhaya omalayitha sibanikeza ibusiness ngoba yibo vela sekuqaleni 2008 khona la kule ndlala enkulu yibo ababekwazi ukuthi bahambisa njani izinto zebesifikise ekhaya njengobona baloda nje baphuma abazali bethu emakhaya baza njani bazathola ukudla asisela ndaba lezi zinto zabo ezitolo ngoze bezikhuphule ngayiphi indlela bezibize ngokubalimi bazathengiselana bona bodwa thina sabe lokhu siqhubeka khona ngithi bayala le diaspora vote sadlala imali zesavote ekhaya beqede labo bantu sebekhiphile izinto emashophu sokwenzekeni ngokwabo lokho thina sizasiqhubekela khona eGoli lokhu sithenga sithumezele omalayitha lona umfazi wami lwana